Nananom yamamo ha ene yewura Otumfuo etena ase no sukuu baako ebo no homoden wa Asantemamu pa Martyrs of Uganda oboba akotokohene ho bechia no na omonantese no yebegye free opani ho Opemsuo TV suni yemo akwaba mejoso wada mebru within the same within the Prince Yaotechi head of sport Martyrs of Uganda. Okay edi na demo ba akotokofie enedey ye ba akotokofie ebichia yura se yenya akwanya ekwa akosi Ghana mayanan ewo wiase nyina nkoda bobo akansi I friend Dana Cup I organize no Denmark abuchimem na esansi fra Asantemamu ntenese ye ba na ye begye nhira na ebiem so yesan sere se ye de Asantemamu franka ebeka Ghana franka ho akọ ebesa so kra be sere se Opemsuo ne afidi daudi ye no na ho fasu na ye anniversary club no no so yebesan apame no e de akọ opening ceremony ntinese ye ba begye akwanya aye de be yesa ye ba yeso no ye wura hirae ama ye kwan se yenko na yemfa nkunimdi emra Asantemamu da be na Asantehene na no mo be free Ghana akọ Denmark ho na brebe enso na mo beba mo be di abosome dodo se enadodo se enso ho ye be free Ghana nyame adom afia da najo na yasan ya ba bedru 28th July back e Ghana na ba Asantemamu akansie no die pa na womu kirekire yemu ma yehunu de womu ni se ediriase nyina nkoda bobo omo di akotene akochifo scout ene obi a odi akotene beba one stage enti ye niswade hunu pa na ye se Asantemamu ye nya asa akonya ne bi empe bebre obo nso obi atukwan kobobo a na wanyini okoso aye so okoye trials yamfa no but we ne ye nya nkora a omwo emfie dumienu dumiensa a omkwa kosi akan enti se bie sa akonya no a abrofo no behu omo ntem na akonya bia mo wow mukochi a yewura mehu se mu free na nemnya na yesere na obia ni age de na ma monigye na de na hye mu nkunan abra mochi akotokohene wie no kra ni se yewura hirawo a enigisem ti inshira yewura di shira no na enigisem nko a enigisem nko enti school no enkodado do se na mode omoko na technical empanifo e ka ho no so se na beko sisi amene o ka se ye de nkora do 9 14 okay and I the head coach William Afwakwa formerly of Kimfeza and Accra to Fuka o coach Wenchi Young Apostles one de omoko and the management member ba so yeme na meka ho amayako wow enti yamra mo emofra ka ho bia na oh wow mbacho boy bra within the say from God near champion ene wa be hu Otumfuo wachia no na wa shira mo nso enije be na wunyaaye wani aji bibiri wow na wo ball anasa wo yeden ball pa wo position be ball 6 anasa 8 wow Otumfuo hira mo amoko Denmark e dia na mo fans expecting free mo ho nkunimdi wow ya da so papa won so bra na ye ne o enkasa wo so bo udin ndin de ya wo so agima ugina say gina class 5 wow school ben Martyrs of Uganda ene uhu Otumfuo chia mo e hira mo dia na abeka kire yen kwacha matachi nyame hira no ho wow dia na expecting free wo abra mo beko Denmark Friday yes mo expect say ya the cup ne beba Ghana okay me da say but also din the say Jomdin Nana Kwame Jamfi Boateng also wo Martyrs of Uganda wo position ben Jomi o goalkeeper enti te say ball no de to atena mu a wo de wo na yese ye de asem hye wo e de na obeka na wabechia wo na Otumfuo wa hira mo wa hye mu nkuran wo bɔ maba so e de na obeka kire o fans nyina choye na Otumfuo de nse ni hwan de ano edinti hwan na enya de ekwenyu se ye di nkunim de na beba ti yesa adofo some behwe na omde mpai bo ataich se yetimi di nkunim de aba na abwa ya man ni nyina wa kire se na Otumfuo ampa enti Opemsuo TV ahwefo ye nyina ye de mpaibɔ ebetai Otumfuo na nanom a wo Martyrs of Uganda omukosi Asantemamu ene Ghana amanamu e wo Denmark na de omukoyi nyina akoye nkunimdie midin de kwame ewani mfo kokudrofo Opemsuo TV bedi wo machi de ebesi e wo akwantuo mu fa akansi omukosi nyina no ye de ho amanebɔ ebema mo nyame nhira mo pii ye damase